ay ca 100% num fa dal na jam rek ka fiya na nun jam a fiya na nun yokkute vraiment yelete dal amota boye sik les adorables de Mbayang Loum aussi rewa andona ye rew mbagu góor dal machallah rek refe noonu aca njeg yoxu ɗoñis rek fo wod roga fiya na nun doole poos a fokata qeña ke a mostit na cat bes fane dal oxu damna teen in way ngid manga paax a paax mais nak ken du lay prési keke fop wo machallah fay biram yasam roga rab dong xeñof aca goor production in Ablaye Diop in Doud Ñaan mako ndefna kam groupe fane dal nono fop i ndawa soutien ke i ndawa xel fane dal fop a mosa no ku kina a yoɗnoxida ten tamit rek wax deg refe kumpa in i moofe koy nda refe kumpa in sam roga rabda nuun aca comme dab rek i ñaanana fop jam nu xa kina ɓek na ten rek yasam roga fulanongo ten ay million ay milliard i fop koy i mbokatu ngidma fop amateur amatrice promoteur promotrice fafak we rawatina Momo fo Babou Sene i content a paax vraiment yam wax deg mbay ge in fop wax deg ga'ama den men de mbudito i content na dal nuno fop mu xa kefna Miya Jaker a cax nuno fop i ngidma nuun dal sant a nuun fans club Mbayang Loum toujours kam fane yam wax deg i njege ndabid nuun staff fane Fodé Diom Samba Ndiaye Biram Loum Oja Loum Coumba Ndoffène Bok Babou Sarr Ndiol Tis bo Diofior Mama Ndigin abi Diofior dal wax deg jegim ndabid nuun vraiment nuno fop koy yam wax deg ku xewna xew dal nu nanga ngenoxa a keen ceek i njege ndabid nuun ma jamme yin fop Ibou Diallo yin we mbug na ngar to njeg empêchement Ñaxar El Hadj Diouf in tout a teewoyo nda vraiment empêchement ke wage ñaka koy no ñoow i ngidma fop wena diaspora fe itamit i ngidma fop i nga appel ke i nga envoi ke i nga a tout wax deg i mbar ate lim sax nda ka jeg ka andoona ye ka waag ka no ñako lay wena ndefa na mbawale chaque jour ab safayin ay Njaay Xojalum in Fatou Ñaan awo fa i ngidmanga paax i ngidma fop dal Papa Sene in yaal mbine nu mbagano ñakono Coumba Jaga Diouf te ɗom iyona acca moƴo goorgorlu rek ino fop i ngoorgorlu o a yoon feleer acca ne i leytan saasuna rek parce que ga'a Reug Reug a gara soɓa soɓ sa njom ne tas yem roka rok no auto es su yaga ta fadida o moƴo gar no auto le wat no enveloppe coyit po ka jeg u empêchement njega mboy Modou Lo a ɓis u potilo roog anda ye njom ne tasna yaga yefa ya xada sa muju xet fo ten i kaga fop a ref ka andoona ye a mbug ayo a mbi alo tout pour a ƴufida pour a njopiro fo programme we wiin we nga'a den de nga wiin we mais koy o doomi adama moom ko waago waaj rek ma roog saqu yoqa i nda koy i ngidma den a fop i onu teewna na bes fe dal i ngidmang ñaananong jam fo wod fo wodanel lay yasam événement nu garata rek a soɓa nuun no jam fo wod fop dal i nga'a fop i wax deg vraiment Sénégal dal i ngidma yi nuun rek to ñaanana nuun yokkute rek parce que ku xewɗuma rek nu ngenox ten a keen ceek aca bege magal joxe cera goor mal ka content no fop koy continuer rek ñaanana xina fop jam yaam yo xa xooytona rek wiin we njaɓidong rek dara waratiran ka refe na ñaanana waaga jam o wod fo o xuɗo ñis roga fiyana den doole poos mu xa kiina inoorna yasam roga rabdong yiw a fiyanongo wod fo wodanel nu xa fiyanan a bes faneke a biyela ɗegona tata ref ku te waag na ref te ref yaal xa soutien xa i ngidma nuno fop ñaanana nuun jam
Chambinde mbayang nunga jega tu ceylu keke fop mbinde mbayang a yo'no xane ke